Guci hanya cok ame. Guci hanya cok ame. Han patih lok kitab. Tapi ben ya tulisan guci dalam kitab. Hana dalam kitab tulis qadi atau wali. Guci hanya dong ke ame. Hanya cok bagian ame. Ơi long kalian cok-cok barakan kun guci wajib pulang. Hanang tudum le pulang. Hai padum thon je guci pun tudum. 3 cok nak sabompang sama dengan 5 cok 5 bompang pulang. Jadi hanja cok hotel ke hanja cok menyota cok harum atagop nyan atagop. Yang pertama, pakan guci hanja cok ame igat nyan gu kira pukun urang digaji oleh pemerintah. Urang udep gaji dalam stambuk negara gu. Jadi sama dengan hanja cok. Urang kaya jedam kami khilaf pendapat. Sabah pendapat jedam, sabah pendapat hanjut. Alian ame jed hana pegat tumpau. Nyam yang nutem lebih agak ceram yang nutem. Kiban cara. Amenyo urang kerja bak masalah je keut. Menyagetanya tokoh-tokoh kampung sayang tu ke fakir miskin mangak raya tumpuk bacut tu. Bekle dah pegat tumpuk ame. Kiban tu cara. Engkau kerja ame cok peng kampung tajai bayi ke urangnya. Baik habis penggampung ke bola kaki, bola poli, mumpu tandum. Jadi, na urang kerja bak fitrah si pelau tu. Tak cok 2 juta hanjut. 200 apa lebih peng na. Jadi, sama dengan hana le tumpuk ame. Sebab amenyo urang kerja baja kut. Lang kitab betulis. Kan betulis penggampung. Sebab penggampung berosaban. Kitab kata mun tak. Lang kitab betulis. Andai kata na urang kaya. Yang getem bayu. Engkau kerja ame. Nyan hajat le pegak tumpuk ame baca keut. Ya, sama dengan kan cukup mengal lagi yan. 10 draw ame 2 juta penggampung. Hanya ke bu han tetem cok. Ada tablau semai han pukun hana patli jalan dah pegak kabeh mendum daripada ikat-ikat lipiten dan peng. Pegat ke hak ame.